Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bitewe naho muherereye banywanyi bacu, mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru ngaha kuri Imbonesha kuri mwe Rudende ibashikiriza amakuru abatosoye agezweho muri politike, umutekano, ububanyi n'amakungu ndetse n'amakuru akomeye yayandi y'ubutasi yo mbere aba yahinganyijwe ndetse agatohozwa n'itsinda ry'abayinga mu gutara ndetse no gukurikirana inkuru zicukumbuye za politike, umutekano. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ucurareba munsi ya video ufyonde sabone cyangwa se ukore subscribe kugira ngo turakomeza turabana muri aya makuru akomeye aba agezweho. Tukaba rero tugiye muri aka kanya kureba uburyo igisoda cy'u Burundi gikomeje kugenda gitanga imyitozo ikarishye mu byiciro bitandukanye bitewe nuko urwego rushinzwe ubutasi rwamaze gutanga amakuru ko Red Tabara cyangwa se mu makuru ya gatatu bashobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko babona ko u Burundi bwakaniye ndetse bwongereye imbaraga mu gisagara cya Uvira giherereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Oro bitangazwa ko Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo ishaka ibishoboka byose kugira ngo ifashwe n'abasoda b'abayinga b'u Burundi kugira ngo bayifashe kurwanya umuhari wa M23. Tubahaye ikaze, reka twinjire mu nkuru yacu mu buryo butosoye. Ni mu gihe rero bikomeje kugenda bigaragara ko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira bikomeje kugenda bigaragara ko u Burundi Force Défense Nationale du Burundi bakomeje kugenda bakaza imyitozo ikomeye ndetse no kongera ubushobozi bw'ingabo, aho bitangazwa ko guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa Ruheshi 2025 hari abasirikare bakomeje guhabwa imyitozo. Ni mu gihe kandi hari ibindi byiciro bya FDNB byashoje imyitozo ku mugaragaro ndetse n'amahugurwa binyuze mu marushanwa ya gisirikare yabereye muri division ya kabiri Gitega. Urundi urugero rukomeye rw'uko FDNB iri kwitegura mu rwego rwo hejuru bitewe n'impungenge z'intambara ishobora kwaduka mu gace iherereyemo, cyane cyane mu buseruko bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, aho bamaze igihe kinini bagaragara mu mirwano ikomeye ihamaze igihe. Biratangazwa ko rero kuri ngo hafashwe ingamba zikomeye zo kugira ngo ibintu bigende neza. Biravuga ko umukuru cyase umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo yatangaje ko kuri ubu ngubu intego na gahunda ari uko abasirikare babo bagomba kuba bari ku rwego ruri hejuru mu bijyanye n'imyiyerereko ya gisirikare, ikoranabuhanga mu ntambara, gutegura abayobozi bashoboye gufata ibyemezo bikomeye ku rugamba. Yibukije ko umurimo w'ingabo ari kurinda igihugu n'abaturage icyubahiro cyacyo, kandi ko nta kindi cyatuma abatsinda uretse imyimenyerezo n'ubumenyi buhanitse. Bikaba bitangazwa ko rero division ya kabiri iri Gitega yari ifite gahunda yo kuba yakora ibishoboka byose kugira ngo igire uruhare rukomeye mu gutanga imyitozo ikakaye. L'introduction était d'entraînement de RFDNB par du renforcement des capacités opérationnelles pour la professionnels de corps. Aya marushanwa rero biravugwa ko azitabirwa n'amatsinda atandukanye nyuma y'uko bazaba bashoje imyitozo ikomeye. Hari brigade spéciale pour la protection de l'institution, école de sous-officiers ESO na division ya kane y'igisirikare cy'u Burundi nibo biteganyijwe ko nyuma y'aya masomo ari gutangwa bazitabira imyitozo ndetse n'amarushanwa ku rwego rw'igihugu. Ibigo by'imyitozo ndetse n'amahugurwa biri gutangwa hari École Militaire de Kamenge Emeke biherereye i Bujumbura, niryo shuri rikuru ryigisha abasirikare bashya n'abakandida b'abasirikare bakuru, rihugura mu by'amategeko ya gisirikare, imiyoborere n'imyitwarire. Ahangaha hari abari guhugurwa ibijyanye n'urugamba. Hari kandi Centre d'Instruction de Gitega CG, ni ikigo gikuru gitangirwa imyitozo y'ibanze gifasha abinjira bwa mbere mu gisirikare kumenya combat rapproché technique de service n'imyitozo y'urugamba. Hari Centre d'Entraînement Commanda do Muzinda iherereye mu ntara ya Bubanza, ahari gutangirwa imyitozo ikomeye ku basirikare ba komando barimo kwitegura intambara ya jungle mu misozi n'ibikorwa bidasanzwe byo kurwanya inyeshyamba. Hari kandi Centre de Formation Spéciale mu gihe habayeho ibyago by'intambara cyangwa ikibazo cy'umutekano muke
ahashyirwa ibigo by'agateganyo bibafasha gutanga imyitozo igendeye ku bikenewe byihutirwa ibikomeje kugenda bigaragara ko ari byo bikenewe ibizwi nka surveillance de frontiere aho bitangazwa ko abangaba bagomba guhugurwa mu gihe gito. Hari imyitozo iri gutangwa idasanzwe izwi nka exercice de préparation en combat harimo tir parallele offensive et défensive. Hari kandi exercice technique mouavre technique de sortie simile opération de sartessage na formation à la guerre systématique na reconnaissance camouflage lutte contre la guerre. Hari kandi gutangwa entraînement ennemi différentiel kurwana mu misozi no mu mashyamba bivugwa ko ibi ari byo byagoye cyane cyane abarundi mu buseruko bwa demokarasi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hari kandi bijyanye na formation en renseignement et la guerre électronique aho bahabwa amahugurwa ajyanye no gutahura umwanzi no kubangamira itumanaho rye. Hari kandi coordination intermediaire gukorana hagati y'ingabo zo ku butaka mu mazi ndetse no mu kirere. Hari kandi gutangwa formation civilo militaire gukorana neza n'abaturage kubungabunga umutekano mu duce turi kuberamo imirwano. Hari kandi gutangwa amasomo ya préparation philosophique et leader aho bari kuba bakwigishwa kwihanganira stress y'intambara no gutegura abayobozi bafite ubushobozi. Tubibutse ko igisirikare cy'u Burundi gifite division enye. Hari première division militaire, deuxième division militaire, troisième division militaire, quatrième division militaire. Izi division zose zifite izindi nzego zishinzwe umutekano harimo force aérienne, force navire, unité spéciale. Aba bose rero bakaba bakomeje kugenda bagaragara mu bice bitandukanye bahabwa imyitozo ndetse n'amasomo akakaye ya gisirikare. Ibi rero byose ni biri gukorwa kugira ngo bitegure mu buryo budasanzwe kuba barwana mu gihe Red Tabara M23 ndetse n'indi mitwe itandukanye hari yahirahira gukandagira ku butaka bw'u Burundi. Biravugwa ko rero urwego rushinzwe kwivuna abansi ruri gukora ibishoboka byose ndetse niyo bwabaga kugira ngo aba bari gutozwa bazatange umusaruro ukomeye kandi uzatanga agaciro ku gihugu. Ibiro bikaba byitezwe ko bizatuma bamwe mu bayinga mu gisirikare biyongera kuko bari bamaze igihe kinini bafite impungenge z'uko u Burundi bushobora kuzatungurwa mu gihe umwanzi yabaje igiturumbutsi nk'uko byagiye bigaragara. Mu gihe rero kuri ubu ngubu Red Tabara ni umutwe w'inyeshyamba wagihungabanya umutekano w'u Burundi aho bitangazwa ko ushobora gukoresha imvururu z'intambara ya M23 nk'amahirwe yo kwinjira cyangwa gutera igihugu. Ni mu gihe rero FDN biri gukora opération de renseignement et de surveillance de frontières by'umwihariko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, aho bitangazwa ko ibi byose biri gukorwa mu rwego rwo kwitegura vuba na bwangu kuba bakikiza umwanzi mu gihe yaba ashaka kubangamira ubusugire bwa bene igihugu b'u Burundi. Bikaba kandi ari ibintu biri gukorwa mu gihe bimaze igihe bigaragara ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nayo yitezeho umusaje ukomeye uturutse ku Barundi kuko bagiye bagorwa aba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo no kurwana. Biravugwa ko rero kuri ubu ngubu hari gukorwa ingamba zidasanzwe kugira ngo uru rugamba rubashe kuba rwarwanwa mu buryo bwiza. Dukomeje rero n'ibijyanye n'imyiteguro iri gukorwa, reka turebere hamwe page y'amakuru n'ubundi akomeye ari kuvugwa oro bitangazwa ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo icyo ikora ari ikintu kitazigera kibagirana kuko yishyuye amafaranga menshi igisirikare cy'u Burundi. Biratangazwa ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje urugendo rwo gukomeza umutekano w'igihugu mu kwitegura gura n'urugamba bitewe nuko babona ko umutwe mu 23 ukomeje gusatira neza umujyi wa Uvira uri hafi neza y'igisagara cya Bujumbura ndetse n'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Biravugwa ko kuri ubu ngubu hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo ibintu bigende neza.
biravugwa ko ahangaha hakozwe ikizwi nka cross combat, bikaba bivugwa ko abasirikare bari kwiga uburyo bwo kurwanira mu nkengero, aho abasirikare bahura n'umwanzi mu ntera nto, harimo gukoreshwa imbunda nto, grenade ndetse no kwinjira mu nyubako zigaruriwe n'umwanzi. Biravuga ko ibingibi byose ni biri kwigishwa, hari ukwinjiza abasirikare mu gutegura amasasu hifashisha intwaro za kure, bikaba rero biri gukorwa mu buryo bwo kugira ngo mu gihe bizaba ngombwa bizabashe gukorwa. Hari kandi gutangwa n'ibikomeje kugenda bikorwa, harimo ibiri gukorwa ibizwi nko kurwanya inyeshyamba n'ibikorwa by'iterabwoba hakoreshejwe uburyo bwo kwihisha, kubangamira umwanzi no gukoresha amakuru y'ubutasi. Hari kwigishwa ibijyanye na camouflage, kwiga uburyo bwo guhisha ingabo, kwiyoberanya no kwinjira mu mirongo y'umwanzi. Hari kandi gusaka no kugarura umutekano mu gihe umwanzi yinjiye. Biravuga ko kuri ubu abaturage bagiye kurajya basakwa, by'umwihariko abava muri Uvira bajya mu gihugu cy'u Burundi. Hari kandi imikoranire y'ingabo ndetse no kuba babasha gukorana n'abaturage, ibi nabyo biri kwigishwa. Hari kandi ibijyanye no gukusanya amakuru y'umwanzi ndetse no kumenya imiterere ye, imbaraga afite ndetse n'aho ari. Biravuga ko rero itsinda ry'abasirikare baherutse gutozwa ibijyanye n'ubutasi bamaze koherezwa mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye kuneka bamenye aho umwanzi aherereye. Hari kwiga uburyo bwo gusenya itumanaho ry'umwanzi hifashishije ikoranabuhanga ryo gutuma ibikoresho bidakora cyangwa gutatanya imiyoboro ye. Ibi ngibi abarundi bari kubyigishwa. Hari gutozwa gukoresha indege zitagera abapilote mu kurwanya umwanzi, mu gusaka hari ibibazo ndetse no gukusanya amakuru. Biravugwa ko kandi ibigo byihariye ku myitozo y'abasirikare bato n'abakuru ku rwego rwa ba serija nibo bagiye boherezwa muri iyi myitozo. Hari gutangwa amasomo ajyanye no kuyobora batayo, kompanyi ndetse n'amatsinda y'abasirikare atandukanye. Hari gukoreshwa imyitozo yihariye y'abakomanda, harimo kujya mu misozi no mu mashyamba nk'uko twabibabwiye, aho rero bitangazwa ko ibingibi biri gukorwa byose ari ibintu bigomba kuzatanga umusaruro. FDNB izashyira imbere ibikorwa byo gutegura abasirikare bafite ubumenyi buhanitse mu bikorwa by'ikoranabuhanga bizwi nka cyber security no gukora ku mategeko. Imyitozo ikaba izakorwa mu buryo buhoraho kugira ngo babashe kubaka igisirikare gifite ireme kandi kizabasha kuba batanga umusaruro ndetse no kuba bakora ibikorwa byose bigatanga igihe bigomba kuba byarangiye, kuko usanga urugamba biyemeje kurwana rwaratwaye igihe kirenze icyo bari barateganyije. Baravuga ko rero ibingibi byabaye ari amakosa akomeye atagomba kuzongera kubaho ukundi. Bikaba bivugwa ko rero ibi byose ndetse n'ibindi igisirikare cy'u Burundi kigomba kubigeraho kibifashijwemo na General Prime Niyongabo, umugaba mukuru wa FDNB, umaze igihe kinini agaragaza ko ari umusirikare wo kwizerwa w'inyangamugayo wagiye ugaragara mu bikorwa bitandukanye. Bikaba rero ari ibintu kuri ngubu biri kuba ndetse abaturage bishimira nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Mu yandi makuru dufite nuko bivuga ko hakenewe mobilisation rapide mu gutegura zone de défense stratégique kugira ngo habeho reaction rapide igihe cyose habonetse ibikorwa bikekwa. Biravugwa ko kuri ubu ngubu rero mu kurwanya iterabwoba n'imitwe yitwaje intwaro nka Red Tabara bari guhuza ibikorwa ndetse n'izindi nzego z'umutekano, harimo guhuza akazi ka Police Nationale ndetse na Service National de Renseignement kugira ngo habeho gukumira iterabwoba, kubaka ubushobozi, gukora operation preventive et offensive. Harimo rero exercice conjoint n'abafatanyabikorwa ibizwi nka coopération bataillée et militaire. Bivugwa ko rero ibingibi byamaze gutegurwa. Hari kandi kurinda abaturage b'abasivili mu rwego rwo kugira ngo batazagirwaho ingaruka n'iyi mirwano. Biravuga ko Red Tabara yashoboraga kwibasira ibikorwa remezo by'ingenzi nk'inganda, imihanda ndetse n'ingomero mu gihugu cy'u Burundi, ariko ubutasi bukaba bwaramaze kuvumbura aya makuru. FDN bikwiye kuba yakora ibishoboka byose nk'uko bivuga ikaze sécurisation de infrastructure critique, ibi harimo
Electricité de Ruzizi, route stratégique vers Rumonge Cibitoki Bujumbura, bikavuga ko ibingibi byose bigomba gukorwa. Hari kandi mu gihe bivugwa ko igitero cya FDN bishobora kuba yashyira imbere, ibi bigomba gukorwa batabara abaturage, bakarinda abaturage ko bashobora kuba bafatwa n'uyu mutwe wa Red Tabara. Ni mu gihe kandi bivugwa ko habaye inama yo kwigira hamwe uburyo Red Tabara ishobora kwivanga mu baturage no guteza imvururu, bikaba bivugwa ko ibingibi byamaze kunozwa ndetse hamaze gufatwa ingamba uko amakuru y'ubutasi yabigaragaje. Biravugwa kandi ko kuri ngubu icyiciro cya kabiri ndetse n'ubufatanye bw'igisirikare cy'u Burundi ndetse na bamwe mu bapolisi bizagiye bitanga umusaruro, kuko hari bamwe bafashwe mu baturage baraje kwivanga ngaha, ariko ibingibi nta muturage w'u Burundi urabitangarizwa ku mugaragaro. FDN biri gukora kandi bikwiye, harimo ibizwi nka simulation d'attaque de groupe Robert, hari kandi entraînement inter-montagne. Ibi rero ni ibyo kurwanira mu misozi nk'uko twabibabwiye. Reka turebere hamwe ibindi ibiri gutangazwa ku bijyanye n'ibitero Red Tabara yashakaga gutera u Burundi, ariko urwego rw'ubutasi rw'u Burundi rukora neza cyane rukaba rwabivumbuye. Red Tabara ni umutwe w'inyeshyamba ugaragara ko ufite ubumenyi mu mirwano yo mu misozi n'amashyamba. Ibiro bikaba byaragiye byigaragaza ubwo bagiye binjira ku butaka bw'u Burundi bakagaba ibitero. Hari ibikoresho bya gisirikare bavuga ko bifite calibre nyinshi, ndetse n'ibikoresho byagiye bigaragara ko igisirikare cy'u Burundi kigomba kwitondera. Hari kandi ubushobozi bwagaragaye kuri Red Tabara bwo kwisha no kugaba ibitero giturumbuka, ibizwi nka attaque encre embuscade. Hari kandi propagande zagiye zigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Red Tabara igaragaza ko ifite imbaraga gusumbya igisoda cy'u Burundi. Ibiro nabyo biri mu byatumye itatangira imyitozo karundura karabutaka igomba kuzasiga habi uyu mutwe nk'uko babivuga. Intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urwego rw'ubutasi bw'u Burundi rwasanze yarashoboraga gutuma umutekano usubira habi, maze mu gihe Abarundi benshi bahugiye mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo hagahita hinjira batayo ya Red Tabara ikajya kuzambya byinshi, ndetse ibingibi bikaba bishobora gutuma hari abaturage babigenderamo cyangwa abasirikare. Biravuga ko kuri ngubu umutekano wakashijwe cyane mu Cibitoki, Bubanza na Rumonge nk'uko amakuru y'ibanza bigaragaza. Ni mu gihe kandi bivugwa ko FDNB ifite amahugurwa menshi izagenda itanga mu bijyanye nka combat en forêt et montagne binyuze mu mashuri mu bihe bitandukanye. Biravuga ko rero centre d'entraînement de commandant Muzinda ndetse na centre d'instruction de Gitega hazagenda hanyuramo buri musirikare wese w'u Burundi kugira ngo ahabwe kuri aya mahugurwa mu buryo bugezeho. Harimo amasomo yihariye azatangwa yo kurwanya inyeshyamba, ibizwi nka lite anti-guerrilla, aho bahabwa rero amasomo yo kurwanya abarwanyi mu buryo budasanzwe nk'uko rero byagiye bigaragara. FDNB ikaba rero ifite structure de commandement ihamye kuva kuri etat major kugeza ku mayinite yo ku mipaka nk'uko bigaragara mu makuru yatanzwe n'ubutasi. Bagaragaje ko nubwo Red Tabara ishaka kugaba ibitero itazigera ihungabanya iki gisirikare. Bare kandi gushyiraho operation de quadrique et la sartage, aho bashaka ko ibikorwa byose bya Red Tabara biteshwa agaciro ndetse ntibizagire n'icyo bihungabanya. Kandi kugeza ubu ngubu FDNB yazanye uburyo bushya bwo gukorana n'inzego z'ubutasi za gisivili n'iza gisirikare mu gukusanya amakuru. Hari gukora urwego CNR, polisi, judiciaire ndetse n'abaturage. Hakenewe kandi kongerwa capacité de technique, harimo drone de surveillance, écouter radio, cartographie de la menace ndetse n'ibindi bitandukanye. Biravugwa kandi ko n'urubyiruko cyangwa se urwaruka rwo mu mbonerakure narwo ruri kwifashishwa cyane mu bijyanye no gukusanya amakuru, cyane cyane ayo ku mipaka, aho bitangazwa ko bazajya batanga amakuru y'umuntu batazi. Hari inzego zigomba kwitabwaho cyane rero muri iyi myiteguro. Izi ni izizwi nka domaine stratégique à renforcer, hari sécurisation de frontières, kongera ibigo by'inkeragutabara, poste de avance mu duce dukekwaho ko bashobora kuba bakoresha binjira, gukora patrouille mixée et
de rotation rapide z'abakomanda ku mipaka. Ibi byo byamaze gutangira. Hari reaction rapide, unité mobile de réaction de urgence, gushyiraho cyangwa se kunoza ibikorwa bya unité de intervention rapide ifite ubushobozi bwo kugaba ibitero mu gihe cyihuse mu gihe umwanzi bimenyekanye kwaje. Ibi byose rero ni bimwe mu bijyanye n'ingamba zikomeye zamaze gufatwa. Hari kandi kugira centre de coordination des opérations izakurikirana ibyo Red Tabara ishobora gukora ndetse no gutanga amabwiriza mu buryo bwihuse. Hari kandi bizwi nko gukoresha ikoranabuhanga ndetse no gukoresha ubutasi hakoreshejwe telefoni zisanzwe z'abaturage, aho abaturage mu mitumba bose bahawe gahunda zo gutangira amakuru kugiye babashe guhashya umwanzi. Nuko rero igisirikare cy'u Burundi gihagaze. Aya ni amakuru yihutirwa ku barundi bose, twigerayo tukamenya amakuru akomeye y'ubutasi, politiki, umutekano, abayanonosowe n'abahinga mu gutahura ndetse no gucukumbura inkuru zikomeye z'umutekano. Iyi ni imwe mbonesha kure imwe rudende yabasha gukora ibingibi. Cyo ndasabone dukomeze tubane muri izi nkuru nk'izi ngizi.